Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama berdoa semoga acara kita ini diberkati oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jamil muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbus Sailin. Allahumma ya Allah, pada pagi ini ya Allah, kami berkumpul di ruangan lantai 2 Hotel Daima ini ya Allah, dalam rangka pelatihan pendayaan Nenek Mamat Tujuh Sudut, Negari Sungai Rombai, Kecamatan Sungai Rombai, Kabupaten Damansaraya, dengan tema Adat Selingkar Negari. Oleh sebab itu ya Allah, berkatilah acara kami ini dengan sifat-Mu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya Rabbil Alamin. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Busailin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.